بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة. يتي الله سبحانه وتعالى تدد ماون دو تو دو سني دو حندو دو يتي ينتري وجول ان الارمي محمد صلى الله عليه وسلم omo onuli e meden sabu yurmede yo juule sahaba ben fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan allah tawra kan dina jokkuɗen allahumma amin. ɗo geli ko ka dambugal fi ñawoje ƴiiƴe ɗen e hiddeji ɗin keeri ɗin ko ɗum wonnoɗen e jangude e jangi fi warangoji ɗin mo wari e hoore tembete ko honɗum jokkimo, mo wari e hoore kawral ko honɗum jokkimo, mo wari ko nanditata e tembete wargo hakkunde kawral e tembete ko honɗum kadi jokkimo. en jangi diyaji ɗin barmeji ɗin kadi en jangi ko sakkatinen jangude ɗo ko wonde jama no wartore si ɓe wari gooto. kamɓe ɗo ɓe addi malikiyankoɓe ɓen wonde si tawi ko e nder hiraba mana ko ƴettuɓe aalaji dari rebeli si ɓeeɗo hawti wari goɗɗo ma hara ko janfa ɓe wardimo, amma ɓe argol tum ɓe yana e on tigi siko ɗon ko famoto e madhabu on kon ko lolli kon ko wonde ɓe wartetake ɓe fuu, kono ko selli kon ko wonde jama ko ɓe ɗuuɗi o ko ɓe ɗuuɗi none wono ɓe wariri goɗɗo e hoore tembete haray ɓe fof ko ɓe warteteɓe kamɓe kadi. e janguno fi kaffara on, kaffara wargo ngon si tawi ko e hoore kawral woni ko o wari haray ɗum no waɗɗi e hoore warɗo on tigi ɗum le haray ko rinɗingol dande gomɗinde si tawi o heɓali ɗum o hoora lebbi ɗiɗo jokkinira. ko noon si tawi ko tembete o wari o yaafa ko ɗum ɗon kadi ɓuri sellude. ɗum waɗa imamu Shafi'i ɓe wi kamɓe ɗon kaffarare ala ka wargo tembete, kono ko selli kon ma ko ɓuri sellude kon hay ɗon kadi si on tigi yaafama wartegol haray no waɗɗimo kaffara. en arno ha ɗon hande ɗo o wi wa yuqtalu zindiqu suuɗuɗo keferagal feññini l'islam wa in kinniɗo wa julɗo kono tigi tigi ka haqiqa wona o julɗo oɗo kadi no ware. o wi wala tuqbalu tawbatuhu tuubu be makko on jaɓatake. waɗi noon taarif wa arrafa azindiqa. man huwa zindiq? qala wa huwa alladi yusirru lkufra wa yudhiru lislama. ko wiyete zindiq ko suuɗowo keferagal no mari ka wonki mum ko si weddike kañum tun ko kefero kef, kono ka hakkude yimɓe o yaltintinna l'islam. sinama may juulen may juulen juulen neɗɗo ko yo juulu. si innama horugol si tawi yimɓe no ɗon o famina himo hoori bimana o waɗi l'islam on
wirdallo fi wota o ware fi wota o wirte fi wota ñaawoje l'islamu ɗen ñaawoje lundiru islamu ɗen ta ɗum yanu e makko kono ka haqiqa tigi tigi wona o julɗo few ko ɗum waɗi haray ka nder wonki makko ka wirni toon sago makko ko l'islam heɓu tun tanaji koye julɓe heɓu albalawji tun oɗo sen andi laaɓani en ko ni o wayi oɗo siko l'islam ñawata ko yo ware ko waɗi oɗo ko cancer ko 5e colon hino wondi e men yo kono ko ɓe to on e gollande o ko tana o wonda e julɓe o anda gundoji maɓɓe o anda ko ɓe eɓɓi ɓayi nder on ko o keefeero ko kanko e ɓe to wondi no wawi o hukka tun oppo waɗa téléphone alo awa dow ko ni ɓe heɓɓiri mais yanuɗa men jooɗi ɓe wi ɓe waɗay on ɗum ɓe waɗay on ɗum ɓe waɗay on ɗum andi oɗo ko tana oɗo ko yo ware joni noon o wi tuubu e makko jaɓatake ko fi honno hari tuubu e makko jaɓe tuubu e makko hayta jaɓe wela andude siko goonga o tuubi ka kadi ha joni kaka wonno ɗo woni ko waɗi law o juulay go o yaltitay o juula kono nder ton ko keefero ɗo kay so inni e joni awa mi tuubi alhamdulillah joni hey na ko wonno hanki woni hande ko non andirten ɓayen sekata ɓernde makko nden anden ko woni toon en ala ko haɓɓete ka junngo makko ɗo anden liman on joni o monti joni o hewti 80% ma ko honno ha joni ko yo feññinan en ko wowi feññinde kon kono en anda ko suuɗi ko ɗum waɗi ɗum ɗo fi makko on no jiɓi kono mi tañjini ko ɓuri sellude kon tuubuɓe makko no jaɓe ɗo taw ko woni wolde ɗo kon tuubuɓe makko jaɓatake ko hakkude meɗen enen e makko kano hakkude makko e Allah si o tuubi o laɓɓini o anni ke ɗum ɗo o wattata few o hakkude makko e Allah kan hare lanni Allah jaɓay tuubugu yaw kono andi ko wiyete ko alqada ñawore koko feeñi kon ƴettete no wawi joni ara piiji ɗin no ko wirni kon hara e ko feeñi kon naago tun kono añawo on ala ko wawɗa sina ƴettugol ko feeñi kon joni noon oɗo zindiq probléme makko ko nder on koko suuɗi kon ɗum en wawata andude joni ko won imo feññinde no hari o si innama juulugol o yahay o juula si innama e ɓurana jangge o fonta al ɓurana o janga kono nder makko on nder ko suuɗi kon fop si o weddike kanko ton ko keefero kef joni o wi o tuubi joni o acci ɗum ko honno andinta en ɗo ko probléme kono ko ɓuri sellude kon en jaɓanaymo kono dartoɗen mo moƴƴi sino wawi joni etagol anda numéro makko on waɗamo en l'écoute dara si tawi joni hari lawnu mo jogui contact kanko e hefer ɓen ɗimmoɓe makko ɓen ka nder enen koyen ɗimmoɓe makko ka feeñi toon ɓeya ko ɗimmoɓe makko ka nder joni be tefe moƴƴi daren no aynirenmo si tawi en tawoyi haqiqa hi o joni o ala relation e ɓe to few joni mo darni l'islam on feshim en soyi e makko yiɗugo pisi sa yiɗi hunde a yiɗa yo nde ɓanto a yanganto nde en feeñi joni e golleji buy ko feeñi kon changement waɗi en jaɓanaymo tuububuye o ko lutti kon accen ka Allah wondude e aynugol mo moƴƴi pise kanko asla nawnare makko nden ko konko wirni ɗon ko ɗon toon nawnare nden wonno l'islam heɓi duɗɗande molanade e ɓe zanadi ga arino e fataraji goo e zanadi gaɓe ɓe
yaltintinoɓe l'islamu suuɗa keferagal ɓe waɗa en on muɗumele ha ɓe hewtoya wurinka khalifa on ɓe wona wonde disineteɓe khalifa on ɓe wona tawa ko kamɓe woni no wi'orto noon hande woni chef cabinet on tawa yiido e khalifa on wo ko berewa e maɓɓe hara ko ɓe heferɓe laaɓɓe pos nder kono yaasi on hiɓe yaltini ɗum waɗi ha tawa ko ɓe fewjanta khalifa on kon maɓe ɓe newnta yo arka khalifa on tawa ko tanaji tun addanta l'islam ɗum waɗino ko ɗum waɗi ndaarugol ɓen tanaji maɓɓe ɗin o wiɗo kanko ɓen ɗon hay tubuye on jaɓatake few o wi wa kadhalika sahiru ko noon kadi mbilejo on kadi koye ware ay wa kadhalika yugtalu sahiru wala tuqbalu tawbatuhu o wi mbilejo on kadi koyo ware tububuye makko jaɓatake amma wargol mbilejo on fewno nelaɗo goɗɗo yaltintinali mbileyagal feeñugal ha nelaɗo warimo mbilejo waraka fewno nelaɗo kono tabiti e sahabaɓe nelaɗo tato ma nayo tabiti wonde ɓen ɗon fuu mbileɓe yaltino fewndo maɓɓe ɓe yamira yo mbilejo on ware few tawa ɗum kadi ko ala mar'a jam'i min as-sahabati tawa sahabaɓe buy kadi no tawa ha ɗum waɗi goto innali he awano mo waɗi ɗo ko hulɓini ɗum holli wonde sahabaɓen kamɓe hiɓe jaɓi ɓe gomɗini hiɓe hooli wonde mbilejo on haddu makko on ko wargol mo ɗum ɗo ko si tawi woni si tawi o nangama tawi himo jogii mbileyagal ngal tawata hi ko mbileyagal tigi ni ɗum woni mbileyagal ko tawata no huutore fi wargol goɗɗo ma fi nawningol goɗɗo ma fi lorrugol goɗɗo konko anda e mbileyagal ɗin fannuji tabiti no hunde tabitirta e hoore goɗɗo noon ɓay wona kadi wonaɓe wiyede ko mbile ɓe fof woni mbile ma hayso ko ɓe mbileɓe kono konnguɗi yimɓe ɓen tumigol kaari dow ndara on men hoolakimo ɗum ɗon tun tabintinata e hoore goɗɗo mbileyagal ha ka wiye yo ware ko yimma kanko o qirritomodi ene tigi on ene himo andi fi mbileyagal himo hutorde kadi o janngani ɗum himo hutorde ma seedeji dow tabita no l'islamu wiiri noon hunde tabita e hoore goɗɗo tabita e hoore makko mbileyagal ka haqiqa no woodi alquran no tabintin ni mbileyagal no woodi nelaɗo men on tigi o heeɓi soñdia e mbile ɓen labid alyahudujo o mbili no nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mbileyagal nga waɗi batte e makko seeɗa joni noon oɗo mbilejo si o qirritike wonde ko o mbilejo wonde o jangi o huutori kadi mbileyagal ngal woɓɓe wi'i asihiru al'amalu bihi kufrun wa ta'allumuhu laysa kufran woɓɓe inni jangugol mbileyagal ngal na keferagal kono noon huutorgol si jangi ɗum ɗon ko keferagal ko ɗum sendi hakkunde jangugol mbileyagal ngal e hara huutorali e jangugol huutora kono ka harmugol fopp no harmi jangugol ngol ko waɗi son tigi jangi o waawi goɗɗo waɗoyimo goɗɗum ma o yi faale jawdi ɓannama kara han o ronkata waɗirde hutorde mbileyagal ngal ko andi kon jumhuru en no yaari imam malik e imamu shafii e ahmadu fi riwaya
mi yeggiti ɗon Abu Hanifa ko honto tawtiri e aktharu ahli hadith ɓeɗo fof yaari wonde dagaki jangugol mbileyagal fi bonnitirangol goɗɗo mbileyagal makko joni ɓe innayi woɓɓe ko jattitoɓe mana jangugol mbileyagal fi jattutugol mbilɗaɓe ɓen e juuɗe mbileɓe ɓen jumhur en yaari wonde dagaki jangugol fi ɗum few ko ɗum woni ko selli ko tawantino noon min mi janggay kono min heeyi min ko fi nafogol yimɓe ɓen ko si goɗɗo goo mbilama min kadi mi waɗa ngal mbileyagal ɗo mi bonnita ngala mbileyagal fi bonnitangol mbileɓe ɓen o an tigi a woni mbilejo ano gasa wiya ɗo ko fi bonnitangol mbileɓe ñande goo tun tawa a heɓi intérêt e mbileyagal ngal tun inna accimi waɗa ɗum ɗo tumi tuuba e janngo dagaki imam ahmad no jogui riwaya mo o weddori kanko tun no woodi kadi e woɓɓe goo tabi'ina en tawtuɓe mo wonde siko fi bonnutugol mbileyagal mbile ɓen on tigi janngiri mbileyagal ngal wara janngongol no dagi kadi no sella huutoroygol ɗum e ngon sengo ɗon goɗɗo mbilama tawi mo tampi mo soñji an a janngino no mbileyagal bonnitirte mana a janngino mbileyagal ɓurgal forde ngal ɓay so ayi wiyama on tigi bonnita e ngala mbileyagal hondi ngal ɗon no kelɗi ka bonnita noon ngal mbileyagal ɗon o hetto no ari filla imam ahmad o wi siko ɗum ɗon haray janngugol ber ɗum ɗon no dagi ko waɗi fi kala koko boni kono on tigi kañum ko anni ɗum ɗon ko waɗirgol ɗum kaka moƴƴi ko fi nafugol yimɓe ɓen no jeeya e dalliji makko ɗi kanelaɗo maako no man istata minkum an yanfa akhahu falyafal mono mari feere e moɗon nafugol siɗɗo makko yo waɗu ɗum ko yaare ŋatuno goɗɗo tawi komo yaare musanta o soñji moƴƴi noon goɗɗo wi nelaɗo min miɗo mari coora hum mocciri kum yaare mo yaare ŋati nelaɗo maki jangi o jangi aɗo maki moccu mo heɓi feere e moɗon nafugol siɗɗo makko yo nafu ɓeɗo ɓe yaari noon kono ko selli kon mbileyagal ngal dagaki janngugol naafi dagaki janngugol mbileyagal fi mbilɗagol yimɓe ɓen dagaki janngugol mbileyagal fi bonnitugol mbileyagal si yimɓe ɓen mbilɗama ko honno mbileyagal ngal bonnitirte mbileyagal ngal ko bonnitirte ko alqur'ana e du'aji ɗi nelaɗo du'otono ɗin ɗum ɗo bonitite mbileyagal e si on tigi yii mbile ko mbilejo on waɗi kon o hendo ɗum o sunna ma o naɓa ɗum o liɓa ɗum ka soɓi ka kabineji si tawi joni ko talkuru o waɗi e muɗum ma o windo o waɗi e ɗuma e waɗi piihoy o waɗi ñomo ñamare almuhimu so si yiyama ko tawa ko ɗum ɗo o waɗiri mbileyagal ngal ko ɗum ɗo batte on no lutti ko ƴettugol ɗum ɗon naɓa sunnoya si ukkama ka yiite fayde haray fa aliya mum on effet mum on fayde haray boni ma liɓoya e kabine fayde haray effet on lanni ɗum ɗon e du'aji ɗi si on tigi yiyani toro Allah ɓay Allah subahana taala ko kanko tagi mbile ɓen e mbileyagal ngal himo wawi bonnude mbileyagal ngal few on tigi toro Allah janggal qur'an on ko ɗum ɗon mbileyagal bonnitirte wona janngol mbileyagal ko bonnitina mbileyagal ngal an noon yette soɓe buy ɓaynayi kamɓe menen hey menen ko jaɓitirɗi ɗin tun min jangi taw son jangali ha jogorɗi ɗin jaɓitirɗi ɗin ene ko jattitirɗi en jogino woɓɓe goo takko ka amen ɗon ɓe joginono ɓenne kamɓe ko jattitoɓe wonde ɓe jattitoɓe si ɓe ñaami haray lanni wala kollin ɗum ɗon dagaki few joni noon kanko o wiɗo wala tuqbalu tawbatuhu tuubu wiye mbilejo on wo jaɓataki kanko e oɗa ko gotum ko honɗum waɗi affaire mbileyagal koko wirni ko gundo
fayda andatako mo wawi wiiden ɗo joni min mi tuubi alhamdulillahi o wona ka saffolarano ɗo o juula tawa mo janga qur'ana mo yergina so yahi o weddoy kanko tun ka konko hum makko o wombi bafal ngal o ɗaɓɓita ɗeroy koy o huutora o yaltaga so yalti ko sunniyankojo ko neɗɗo moƴƴo alhamdulillahi so naatoy ka wirni toon awa o gollitina mbileyagal ngal hombo andata welaafi ko tawde welaafi andugol ka haqiqa ko gonga makko o tuubi ka ko feeñi kon ko samblan o nandintinnu kono nder ton ha joni himo ka o wonno ɗon ko ɗum wasi kanko o wi tuuɓe makko jaɓatake ɗum ɗo jaɓatake on wi'uɗen fillitoɗen fahin ko hakkude men enen e makko amma ka Allah si o laɓɓini tuuɓe kan Allah jaɓay few wono andi enen ko ñaaweten kon koko feeñi kon kono hayɗo ko ɓuri sellude kon si tawi en yii e makko soobeyagal wano joni o adda piiji ko o gollitirano kon kam bileyagal o adda ɗum yeeso meɗen woyna hey ko ɗum mi hutorayno o sunna ma o yoola o tilfa ɗum o bonna ɗum fes haray ɗe reeni tawen kadi joni changement waɗi hari fayda o arata ka juulirde emo ɓuri tun kanko tun tawa joni o aray o heɗato darsuji ɗin o hooray alkamisa e tene almuhim en tawi changement no woodi en jaɓanaymo tuuba en jaɓay ko feeñi ɗon kon en jaɓay ɗum ɗo yowdiri e mbilejo wa yugtalu man irtadda no ware kadi yartondingol ko yiltitagol e l'islam on ɓaawa hari naati ha muti tole ka l'islam yiltitora ɓawre yalta kadi fes ya inna he min ko min naatno ka l'islam kono o wiya kanko o yalti ka diina o gaynata ɗum o townata he diina ko ɓittingol tun kanko ambiance makko on gasidata e ka diina oɗo si tawi ko l'islam woni ñaawude ko yo waaje o tore yo tuubu balɗe tati so jaɓaali haray ko kaafa kan yo ñaaɗu ka daande ko waɗi l'islam o awa parti politique ma association sa faala naata hannde janngo sa faala yalta naata hannde si tawi intérêt no ka parti ɗon no ɗon si intérêt on lanni ɗon faydata woyi kadi koye parti goɗɗo goo ko ton intérêt on woni doga yalta hande no wacca parti on janngo no yenna parti on l'islam nano wayi de l'islam forsatama ya naato ko an andi la ikraha fi dini doole forsugol ala goɗɗo be naata ka diina kono si a katike ha a naati a wi ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi haray ko honɗum woni ɗon ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqinu ko ya rew Allah ha mayde nden tawe ɗon hande no mi gaynata hande kadi mi yalti o wi illa an yatuuba sina hara on tigi tuubu wa yu'akhkharu himo nennane noon li tawbati fi tuubugol ngol salasan jemmaji tati mana balɗe tati yo o waaje fewndo ko tustur uddita tustur koye saare janoɗe caye ɓurɗe mawde ɗen e caye farisiyankoɓe ko fewndo saydna omar uddita ɓe gertno nan uttugol saare nden balɗe ko ɓaɗi lebbi ɗiɗi ɓe anturi saare nden gerdaw yimɓe wara moƴƴino kono Allah waɗi okki julɓen polgal ɓaawo udditama ɓe immini dogo ara weltina khalifa on Omar radiyallahu ta'ala anhu wonde saare nden hettike on arɗo ɓaawo hewti o haalani ɗum Omar sujji yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e on nema ɗon wa ko woɓɓe sujjuno fewndo ko goɗɗum waɗi almuhim o wi ɓe yewti noon hiɓe hiira o wi hal min tarifatin aw hal min garibatin ene yeeti no woodi piihum ko yiiɗa toon ko remarkuɗa piihum ngalɗinkum o wi mi yii toon ko ngalɗininmi honɗum o wi rajulun irtadda anil islam ko yimɓe fof no dogori naata kal islam wo goɗɗo kañum o dogi o yalti kal islam o wi ɗum ɗo no
واحد ارتد ويالتك الإسلام ماذا فعل به الأمير وي مومي هل في النوتون هون وانو انغوركو يالتبك الإسلام وي قطع رأسه ورم وي حل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم خبزا ودعوتموه إلى الإسلام اللهم لم أشهد ولم آمر ويكو هندون هاينو هندو دمو حقومو سوكو منوكوغو balɗe tati tawa ñande ɓen waɗanama kuntum biredi jonnommo wiyo mo kori tuubu yo ani jogono mo ɗon ɗe jogue bonde ɗon balɗe tati no gasa so tawi ko seeɗa woni ñamminede balɗe tati no gasa o miiji to o yilto kal islam o inni allah mi tawaka mi yamira kadi nam haray ko noon kal islam siko l'islam on fewjata mo yalti ka diina wi'i yalti diina fes foti o naato e diina goo foti o naatale diina o wi diinaji ɗin fopp ko sama kala nayo akkitire noon ko yo joge o waaje balɗe tati o jeeje kori tuubu kori artukal islam kori woni julɗo kori hunde nden ko timmode nden si woni balɗe tati timmi o jaɓaali ko l'islam one ñaawde oɗo ko cancer si teral si cancer nangi teral neɗɗo ko ngal welatamo wo ko ngal welatamo ko yo ngal taƴe ngal itte sina ɗum ko ɗon rewata nawnarne rewata humbita ɓanndu num fopp o maya ka joni si tawi docteur ɓen ɓe daari koyngal goɗɗo ɓe tawi cancer no ka teppere ɓe tawi si woni ɗon hitande hara hewtoyi ka reedu hewtoyi ka hoore o maye ɓe inni min taƴaygal koyngal ka howru ɓe nangingal ɓe taƴi ko yen yennuɓe ko yen felɓe ko yen ɓe yurmatake emɓe ɓe docteur ɓe ko dugulaɓe naɓe wallu o i ɓe sikki o hattagol koyngal gotal no ɓuuri o hattagol hoore makko o fo te gara ko noon l'islam on wiiri ko noon ayɓe l'islam ɓen kamɓe na ɗum ɓe yiyata kamɓe ko ɓe yiyata ko goɗɗungol islam no hurmi sa yalti kadi ɗum ko bonnugol e liberté yimɓe ɓen liberté on ko sa faala naata sa faala yalta sa faala wowla ɗum ko faala sa faala gasata hi kamɓe tigi ɓe andi no woodi gundoji goo gundoji laamu gundoji sécurité anduɓe ɗum ɓen si ɓe sortoyke ɓe inni no joni menen ko haldanon on men firti kaɓe hen daw ɓe warata kala kaɓe wawi wonde ɓe jokka ɓe ha ɓe wara ɓe puisque ɓe andi ɓeɗo si ɓe accitirama noon ɓe saaki ɗi gundoji ko ɓe anduno haray moƴƴana leydi ndin ka ɗum ɗo ko leydi wotiri fama balu kanon umma on foppo adna on fof ni kan janfa ɗon gasata par ce que natunoɗo kande l'islam so yalti ɓayden andi ko ɓuuri hewde ko neɗɗo so woni e hunde o yalti e mayre fiita felore jokkumo ko yo aybi hunde nde o wonno e mum nden ha inne way ko haqqille gollitirɗa ɗum ɗon sifa ɗum ɗon ala ko wona e sifa mum ko ɗum yaltoɓe ka parti ji ɓen goɗɗo yaltata e parti o manta parti on o ennanoɓe ɓen no moƴƴi ɓe feewi ɓe nunɗi ɓe famodiri ɓe ɗumanni kono min mi yaltu tun o yalta kono yaltama a no piijigo gasta ko wowlade kono noon vraiment na komi sikkuno komi tawi nder toon ara ko fenade fus koko wonno nder toon koko woni ko intérêt makko woni o hen daaki donc mo yalti ka l'islam ko pellet o daroto o yiwa l'islam non min kan diina ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o bonna inde diina kan kana gonga ko ɗum kan woni toon wallahi ɗum non ɗo e ɗum koyo dande yonde coupé kono ɗum ɗo wona yimɓe tata ɗum yahata layyomo ɗum ɗo koko accana ko laamu ngu si tawi ko laamu julɓe ɓe ka juge jo on taw ñaawa noddamo o qirrito accana mo ɗe balɗe ɗo tati yeetomo awa si a yiltitaki dey awa ko hunde kaari watteɗa a wakkilike si ɗum noon fof timmi ñawon nden timmi on tumati dan nden feppite si tawi ko wano enen fewno ɗo ɓayna l'islam wona ñawirede
enen ɗo mo yalti kadi l'islam fewn ɗo ko yo tetode Allah heddi hande kadi ko o wowli e l'islam tawi na gonga kon fof winde kadi fenne so nawi ka réseaux sociaux ji wonde l'islam ko ɗum ko dina ɗum ɗo e ɗum ɗo inchallah woɓɓe kadi haray no wurta ɗon kamɓe kadi ko fennamo ɓay ko fenade o woni o fenude o takka l'islam mum haɗa ko ɗum enen wawɗen torɗen Allah yo atu o wi ko noon debbo on kadi gorko e debbo no fota tertelen ɗo no woodi karama ko ɓe goo wiɓe noosi ko debbo yalti ka l'islam o waratake ko yo joge tun joge bonɗe Abu Hanifa kanko o wi mo yalti ka l'islam na yo ware ko yo soke o condamné ɗon fannin a tuubali arɗa ka l'islam hiɗa ka kaso a sirete ɓuram an andi a neɓaga ma arilla hi ko o julɗo ko woni o gollali ko oɗo ɓuri handude e muñanede ɓeydiɗo ko mbo ɓuri bonde alhaali sinda oɗo ko on no wirete oɗo kañum na yo muñane ko ber wagtu on tun ka on ɗo gasi wo ko yo layye ko ɗum waɗi ɗo madhabe imam Shafi'i ko ɗum ɗon ɓuri sellude e ɗi madhabe imam Maliki on ɗo oɗo kadi fayin ko yo muñane balɗe tati inne kori juulu so o juulali on to mati noon goɗɗum waɗa wa man imtana'a min az-zakati taban sa yi no wiyeɗo yo muñane balɗe tati ɗum andi no wawi wonde hara ko jiɓi liɓi yani ka haqqille makko woɓɓe no heɓa wiiɗa yaltika l'islam no gasa o adda on jiɓa liɓi woyna min vraiment ko mi taw ko mi jangirni mi famirma mi nani woɓɓe goo no wirani ɓe kan no wirani mi famanali mi tawno yomi yalte ɗum nani gasa ɓen no wawa mo yewtude ɓe feññinanamo piiji ɗin ɓe ittanama on jiɓi liɓi ka haqqille makko ha o retrouve o convaincu o arta ko ɗum waɗi yo accane on dumunne ɗon woni ko wiiɗo julde nde no waɗɗi kono juulata woni ko wiiɗo julde waɗɗaki few ɗum ɗo ɓuri sellude o wi waman imtana'a min azakati ukhidat minhu kurhan taɓan on dalil ko wi'a ɗaw ko wonde haray on tigi so tertike julde ngo woni keefeero si o woni kan o yeddu on kan woni keefeero ɗum kan no fottana si tawi noon himo qirriti kono o juulali o wi o juulata ndinaɓe sa sallam maki bayna arrajuli wa bayna alkufri tarku sala nokko o wi al ahadu alladi baynana wa baynahu sala faman taraka sala fakadi kafara ko woni hakko neɗɗo e keeferagal ngal ko julde nden joni noon si won juulo wonde acca wonde yarli ko keefeero kana o keefeero si tawi on tigi woni o wi o acciti julde nden fes oɗo haray haysi mo qirde julde nden kono ko kontete ko keefeero de si o ari waroyegol hidde na o ari waroyegol yandi ko warete ko julɗo wona e wareede hidde ka ko keefeere wona e wareede ɗin ɗon ɗiɗi no serti ñaawoje majji on no serti si en ƴetti wonde mo acci juulugol haysi ka baytul mal naɓe toon si en wi'i ko o julɗo kono ko hidde o wona e waɗede wasi julɗo waɗi zina tawa ko jombuɗo e jombaɗo ɓeɗo ɗen andi ko ɓe waɗi rajum kono ko julɓe wara ɓen waɗaɓe rajum ɓe lootete ɓe waɗe kasange ɓe juule ɓe surroye ka julɓe surrete ɗon jawdi maɓɓe ni kadi rono ɓe gasa ɓe ronde ɓe rona ko war noon kadi neɗɗo si o wari e julɗo e hoore tembete kan kadi so o wartama ko hidde qisas o wartora kono haray ko selli kon ko julɗo yedduɗo Allah moƴƴi wara o ƴetta ñawoje julɗo ɗen ɗe lintuɗen ɗa ɗen fof haray si en wi'i oɗo ko julɗo ko hidde o wara haray ko ɗe ñawoje ɗo o ƴettata ɗo karama koɓɓe no yeddudal molanagal Allah mettugal jiccinde kono mi tañƴini ko jiccin ko woni ko ɓuri sellude kon so acciti julde nden few tawi o juulata few pirim poncon o memata fes oɗo woni ko l'islam mo wadde bakkatuji molanaɗe Allah kono kontatake ko keefeero ñawatake wonde ko keefeero
oɗo so waɗama hidde hayso warama ko julɗo wara julɗo bonɗo yulɗo wara kono haray o ƴetta ñawoje julɗo ɗen ko ɗum ɗo ɓuuri sellude e konguɗi karama koɓɓe min no mi famiri ɗum waman imtana mo haɗitike min azakati immorde ittugol zakka ukhidat minhu karhan zakka on ƴettete juuɗe makko e hoore yiɗi añi karhan yiɗi añi doole mo wi wallahi zakka do so yeddi kam wonde o inna zakka ɗum waɗɗaki ɗum ko impôt fawgol e yimɓe ɓen tun ittingol yimɓe ɓen ittu l'islam nu fof ittu min do ɗum min mi hoolaki ɗum ko gonga oɗo woni kefeero amma si omo qirriti wonde ittugo zakka no waɗɗi kono ko guddo ka guddan hatti ɗon jawdi ndin ko leeɓol kinal wallahi zakka on no moƴƴi wallahi kono andi ade no nangi ɗo projet ji vraiment ɗo tigi on haray zakka on ɗo hikka on ɗo mi wawata ittude kono so Allah jaɓi mi ndaara e ɓorde ko arata ha yeeso toon mi ndaara no muranno réglira oɗo na o kefeero kono siko l'islam wone ñaawude koyo soori ar jogomo wallinamo jogomo pottinamo ɗa inna kon daare calculé ko woni ka ɗuma boutique ga kon calculé fop ande ko ɗum ɗo tel woni zakka makko on ɗum ƴette ɗon doole gasara e mo ndaara ɗon guita no wojji kono ƴettete ukhidat minhu karhan ma kurhan kono hare na o kefeero omara noon baraji ɗon andi ɓawandaɗo fatike yimɓe buy wonnoɓe kafulawaji jogiiɓe gure e gelodi kañum e dammi e nayi ɓe wino men Allah faabike men o zakka ko ittitano ko nelaɗo ɗum naɓanteno hande kadi mo wiite ɗo ñalahu so Allah jaɓi dargal ngal daroto ɗo minen ɗo mi ittata ɗum hande kadi minen wakkilno juulugol e horugol e janngol qur'ana e hajjugol ɗum ɗon si Allahu lanɗo jaɓi ko e gooto kono ngel amen itte naɓane khalifa on ɗum ɗon ala toon Aboubacry tawi heɓi probléme wolnaɗo ɗum ɗo si wuuri no gasa kadi wonoya e duuɓi ara ɗin goɗɗo go inna min ɗo juldenen joni tigi on komi heɓata feere ko waktuji ɗiɗi ko lutti komi heɓata feere o tawi ko nelaɗo mahuno e nder duuɓi noga e tati ɗum ari bona joni fewndo makko o wi awa onon wi ɓe itta zakka ɓen joni heɗon itteno zakka fewn nelaɗo alqur'ana on no hiɓɓidiri hakkude julde nden e zakka nokkeli 74 e nder deftere makko nde onon wi on senda e ɗum ɗo si Allahu lanno jaɓi mi sendita e hoore mon nden e ɓanndu ndun o mooɓi sahaba ɓe go disiniɓe Omar inni khalifa ko honno wiyata a wara yimɓe hiɓe inna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadu rasulullah o inni wallahi si ɓe wowli ɗum laabi wulure ɓe jaɓali ittugo zakka o ɓe wi ɓe juula ɓe sendiri ko Allah heɓɓidiri kon si tawi no hara gootum no gaynane no kuma ko gootum wowlteno ko alquran wallahi o wowli konngol makko andangol wallahi law manauni anaqan kanu yuaddunahu ila rasulillah sallam la gadartum alayhi almuhim ɗum ɗon o immini haaldu e maɓɓe o yewi régli ɓe ɓe tawi he andi neɗɗo meɗata tappude si tawi gooto ɓujama ko lutti kon fof haray woni dimaro o wi wa man taraka alhajja fallahu hasbuhu mo acci hajjugu ko Allah hasbatamo ɓay tun o yeddali wonde hajju no waɗɗi ene a hajju a hikka non mbiɗo jogii probléme taw yagol Chine mbiɗo jogii yagol Dubai mbiɗo jogii yagol ɗo e ɗo o hajjali hakkidamo e Allah mi wiyata ko kefeero en nangatama en sokkatamo amma so inni hajju waɗɗaki ɗum hajju ɗum ko sawaka poydan ɗo haray woni kefeero wa man taraka as-salata jahdan laha mo acci julde nden ka yeddugol nde fa huwa kal murtaddi oɗo no way wono yartodinɗo noon yustatabu salasan o tuubinte balɗe tati o ɗaɓɓita tuubugol balɗe tati fa ille min tuubu ɓutila si tawi balɗe tati timmi o tuubali ko yoware wa man sabba rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam audu billah mo yennin mo hoyni nelaɗo ɓutila o warete wala tuqbalu tawbatuhu o wi tuububuye makko on jaɓatake ko no waɗi ɗum ɗo ko gas ko haqqe neɗɗo woni tuububuyeji ɗin ko haqqeji Allah ɗin ɗin ɗon sa tuubi haray probléme ala
kono haqqe neɗɗo ko si neɗɗo yaafike ma joni noon mo yenni nelaɗo fewno ɗo laaɗo yaafoto mo laaɗo yaafatako mo ɗum wi oɗo so tuubi hakkunde makko e Allah no gasa Allah yaafomo toon itta e ɓural muɗum yaafomo kono enen toujours ko wiɗen kon ko woni hakkunde on tigi Allah kon Allah jaɓa e ma jaɓatama ɗum ko hakkunde maɓɓe toon enen ko ñawore ko feeñi kon te wonno joni mo kansiri goɗɗo joni inni kaari ko a fattujo gaf na abi halal si wona o kanko yaafi ko wiyatu janami tuubi yo Allah yaafolanɗo o ko be mo wiiɗa on ko fattujo naaɓi halal o wiyama ko wiiɗami ɗo ko ɗum ɗo mi muññike ma kono mo hoyni nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawi ko o julɗo nun ko o julɗo o hoyni nelaɗo haray ɗum ɗon waɗi taw o yaltika l'islam ko yo ware ɗon ɗon ko l'islam woni ñaawde sina ɗum si ko fewdo ɗo si o yiltitoy ko tuubi o monti caricateur ji ko wanno kon fou o waɗi ɗum ɗo wi joni inchallahu nelaɗo kanko ɓuuri moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fof non naqbalu tawba taw e jaɓanamo tuubu wiya o akkiden e makko ko lutti kon ka Allah ma al muragabati wal yaqaba wa man sabbahu mo hoyni nelaɗo min ahli dhimmati e yimɓe aadiji ɗin ɗum ko alyahudu ma annasara ƴettidaɓe aadi be gayri ma bihi kafara harana ko o heeforɗinniri kon fii muɗum aw sabba allaha ma o yenni allah azza wa jalla be gayri ma bihi kafara harana ko o heeforɗinni kon fii mum wa ɓutila kam wawa alano ɓutila o warete illa an yuslima si wona hara o tuubutu kadi eyo min gayri ma bihi kafara joni goɗɗo ko o heeforɗinniri ko wigol nelaɗo na Allah nelimo ko kanko tum fefindi wi'i ko nulaɗo ani ɗum ɗon o woniri keefeero ɗum si yahoyi o fillitoyke ɗum o wowli ɗum ha joni haray ko ñawore wotere mana mum joni o wi'i kanko o gomɗinta nelaɗo fiyon ɗum nelaɗo fefindi wi'i ko nulaɗo na Allah nulimo tawi koye ahlul kitabe en o jeeyano sen farli joni o naatuka l'islam o yaltiri wi'ugol jaka nelaɗo fefindi ɗum tayib o yalti si o fillitoyke ngol konngol ɗon o waritake sabu mum kono si o wi'oyi joni nelaɗo masalan o wiya nelaɗo wasingal ɗaleggay ko fattu wandi to o wino ko fefindiɗo o yennira nelaɗo goɗɗum goo ɗo hara himo hana warede sabu ɗum ɗon kono si o filliti ko o wowluno kon o yaltika l'islam ko ɗum ɗon o filliti hara o addal ñawore heyre ko ñawore wonnone nden law ko noon siko Allah subhanahu wa taala o yenni a'udhu billah yo Allah dandu en so yenni Allah o yaltiri dina kanko o yenni Allah ɗon kon so yenniroy Allah goɗɗum goo o nangitirte hara ɗiɗi ɗino ko o yaltiri dina kon e ko o wowloy kon noone goɗɗo goo kono si ko ɗum ɗon o répéti o filliti ha joni ko ñawore wotere ko ɗum o faala wowlugol faala en wowlugol ɗo ɗo haray ko yo ware sina hara o tuubu o wi wa mirathul murtaddi li jama'ati almuslimin joni noon o yaltuɗo ka diina woni o wara ma o mayano e hoore makko jawdi makko ndin haray ko hommo ronata ndi
wona siɓɓe makko gasanoɓe ronde ɓe hande kadi haray ko jama julɓe fof ronta mana ko yonaɓe ka baytul mali ko yonaɓe ka keesu ka trésor ka keesu état ko tawata ko ɗon fi julɓe ɓen fof fi état on fof ko ɗon woni ka banque central yonaɓe toon joni si tawi himo mari ɓiɓɓe kanko yaltuɗo diina kan himo mari ɓiɓɓe mo mari ɓeygu mo mari nene e baba o maayay mo acci milliard 10 ɗin